igitondo cy'umugisha mwe bakomeje gukurikirana CAI Empire uyu mwanya w'amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda. Abarwanyi batandatu b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bapfiriye mu mirwano yawuhanganishijwe n'ihuriro Wazalendo rishyigikiye ubutegetsi bwa Republique Iharanira Demokarasi ya Kongo, yabereye muri teritwari ya Walikale. Imbarutso y'iyi mirwano n'igitera abarwanyi ba FDLR bayobowe n'uwiyise General Madayongwa yabagabye mu baturage bo mu gace ka Tuonane mu gitondo cyo kuwa 15 Ukuboza 2025 bagatwika umudugudu wose. FDLR yagabye igitero nyuma yaho isabye abaturage kuva mu mudugudu batuyemo kugira ngo ahakorere ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi, kuko General Madayongwa yahaguze ariko bo bakabyanga. Nyuma yaho abaturage batwikiwe inzu, babiri bagapfa, abandi bagahungira mu midugudu yegereye Tuonane. Abarwanyi bo mutwe wa Mai Kifoa abo muri Wazalendo bagiye guhangana na FDLR kugira ngo ako gace nigafatwe, nuko ingabo S3 za FDLR ziza kuhasiga ubuzima. Ubuyobozi bo muri Jorupoma ya Waloa Rwanda iherereye mu gace kaberemo imirwano batangaje ko umubare w'abapfuye wageze ku 10. muri bo abasivili babiri, abarwanyi babiri ba Mai na batandatu bo muri FDLR. Abarwanyi ba FDLR bagiye guteza umutekano muke muri Tuonane bashinze ibirindiro mu gace ka Mishipo muri Grupoma ya Waloa Rwanda nyuma yo kuva muri teritwari ya Misisi mu mezi abiri ashize. Mai kufanywa yemeje nyuma y'iyi mirwano ariyo iri kugenza gace Tuonane n'imisozi ihakikije. Gusa abaturage baracyafite ubwoba ko imirwano ishobora kongera kuba. Si ibyo gusa, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko umuryango w'ubukungu n'ibihugu muri Afurika yo hagati ACCS wagakwiye gutabariza abanyamurenge bagizweho ingaruka no kubuzwa ubwinyagamburiro n'ingabo z'u Burundi. Yabigarutseho kuri uyu wa 16 Ukuboza 2025 ubwo yavugaga ko ubutumwa bwa SSS buvuga ko uyu muryango utubahiriza impunzi z'abanyekongo zikomeje kwiyongera mu Burundi. Perezida wa komisiyo ya ACCAC Ezekiel Nibigira yavuze ko hagenewe ubutabazi bwihutirwa ku banyakarere n'imiryango mpuzamahanga mu rwego rwo gufasha mu bikorwa by'ubugiraneza mu mibereho y'impunzi z'abanyekongo mu Burundi. Yavuze ko impunzi ziri kwiyongera mu nkambi ya Gatumba, Buganda, bahungira imirwano yahuza FCM23 n'ihuriro ry'ingabo za leta y'umwihariko muri Uvira. Berekanye ko kuri ubu hari impunzi z'abanyekongo zirenga 250 cyangwa se 205 zifite ibibazo byo kubura ibyo kurya, aho guhengeka umusaya cyangwa se aho kuryama, amazi yo kunywa, n'ibindi by'isuku, ubuvuzi bw'ibanze n'uburyo bw'ingendo bugoye mu kohereza izo mpunzi mu zindi nkambi. Yakomeje avuga ko nihatabaho kugira igikorwa bishobora gutera ingaruka zitandukanye, atari ko mpunzi gusa ahubwo no ku mibereho n'umutekano waho bakiririwe. Minisitiri Nduhungirehe yahise agaragaza ko ACCAC ishaka kuba umwizerwa yari no gutabariza abanyamurenge bagizweho ingaruka n'ibitero by'u Burundi. Yagize ati ACCS yari kuba nibora ikwiye kugirirwa icyizere iyo iza kuba yarakoze
impuruza nk'iyo ku mibereho y'abanyamurenge babangamiwe no kufungirwa ibikorwa by'ubutabazi byakozwe n'ingabo z'u Burundi, abakomeretse kubera ibitero by'indege n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibivugwa na Ambasaderi Nduhungirehe bifite ishingiro kuko uwo muryango utigeze wamagana ibitero ingabo za RDC iz'u Burundi zabagabyeho cyangwa se zagabye kuri abanyamurenge byanahitanye ubuzima bwa benshi. ACCS itangaje ibi kandi mu gihe bamwe mu bahungiye mu Burundi kubera ibibazo by'umutekano muke watezwaga na Wazalendo FDLR n'ingabo za FARDC n'izo mu Burundi bahungiye mu bice bitandukanye muri Uvira batangiye gusubira mu byabo mu gihe gito. Umujyi umaze mu biganza bya FCM 23. Kuri uyu munsi nabwo hatangiye kuvugwa inkuru zimwe na zimwe, aho biri kuvugwa ko umujyi wa Uvira hatangiye kugaragara imyigaragambyo idasanzwe kubera ko ibyo bumvikanye mu masezerano ntago biri gushyirwa mu bikorwa. Kuri uyu wa 16 Ukuboza, ihuriro rya FCM 23 ryemeje ko kuva muri Uvira mu rwego rwo kohereza inzira z'ibiganiro hagati yayo na leta ya RDC, ariko yasabye ko hagomba gushyirwaho ingamba zigamijwe gucungira abaturage umutekano mu buryo buhamye. Minisitiri iki kiganiro yaje kukigira ubwo yaratangiye kubona ibintu bitangiye kugenda bihindagurika, aho muri Uvira cyangwa se yarebaga ko uyu muryango wa ACCIS watangiye kwita ku banyekongo bahungiye mu bindi bihugu mu gihe abanyamurenge bari bamerewe nabi muri kiriya gihugu atigeze abyitaho. Ihuriro rya FCM 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ryiteguye kurekura abasirikare b'Abarundi ryafatiye ku rugamba. Ibi nabyo bikunda kuvugwa cyane, aho kuri uyu munsi ihuriro rya FCM 23 ryemeje kugarura cyangwa se kurekura abasirikare b'u Burundi ryafatiye ku rugamba. Ndetse sinagira nakubwiye ko UN yashyizeho komisiyo yo gukusanya amakuru ibyangiriye mu ntambara ya Ukraine. Uganda Perezida Museveni yavuze ku gituma yambara ingofero cyane, kuko akenshi mukunda kubona ko muri Perezida wa Uganda Museveni akunda kwambara ingofero. Nibyo navuga ngo biri kuvuga aka kanya. Reka tuze kugaruka ku isaha y'isa 6 cyangwa se y'isa 5 n'igice mbabwira ko hari andi makuru atugezeho. Reka mbabwire ngo umunsi mwiza ndetse muze kugira akazi keza kuba gafite n'abadagafite. Imana ikomeze ibakire inzira, umwaka mushya.